Matefria, what from a Yukuno, or more Edihu Yao Pa, Nanson Sembia Walker Cano, no Cribia in him. And a year Alanco Jotre Matesu, so dear to yourself, him and Penin and other Danko Kufado, Assembia new Montem, Omgusua, Edin Como, 82, and a more assessor, one more 82, national organizer, Edema, and this Yamanukuno, so HSA, Yera Alanco Jotre Mate, Namani Hunu, na te na te poya, wana mwinyi nano, papa kufo na yewe, nyina nechi, seni mampede kufo, dwejina ba omiyechi no, enye sana kufo, waye Yera Alanco Jotre Mate, abzafo weni ya fufropi, eni ya kekesi eni, yani se kasia bebi ya uobiano, anope bana yede ababe sumo, midi, edi nana ya bo amalibi ya boga, abzafo yenye preda fe samno, yen kumuankasa enfamamo, yadabo shasye, edi ya free MPP amanyu kuno mwa, eno muna mhuwa pasu sisi, Yera Alanco Jotre Matiana muntu awotu se oni amanyukuru tonkwanta wuruma pai wo fra amanyukunum no akose content kro no akopre mampedie dwana tena so no ben ne nansani na Yera Alanco Jotre Matiana nsantwefo nhyiemu awon krapompone mantemu a otu na no mutuo si bibi kire Ghana for samanyukono de nyade a wo komu bio akansie no a wono ekokoto ye ne munsam ye tata ne nkrofo ye brimbinum ye papa biani ne sa ne manema no enkoeso no president wo pedi ntino na manfo adehye ebe hwere wonum enkwa ewo no ho enu nti pam no twa no akurase makaso menwe he wo monfo party wote no ho na wakose content kura kwa kope mampedi akonya no edi enam so ma chochofo pene ede man pipi amanyu konanra ono soso ye nsemtwefo nhye mo de tudwa se Yera Alanco Jotre Matiefra wo fra amanyu koni mu no yawdie ewo hopa edema MPP amanyuku no madi ne ho yaw nanso nsem bia wo keka no enye saa enetie enua ya wo firi mu hoyi e party no etia ne se party ni mapa akososo Yera don kodwa lanchamatin soso ni central fushia ye oka se MPP party no wajai oja soso oso no akọ content kro ade e party no ye hodri ye efi se bi oni party penifo nsusu ho nto na mambo party for ho ye ti ya se mframemu dai party no den susu wenna chi na yenim se ye national chairman enam party na ho de ne party ni dimu akwane nchen na kohyia na twetwe nkomo nim bibie no na edi adanse ese na twetwe nkomo nim bibie no na edi adanse ese Yera Chematin na obeja party no mpo obekọ kontinko dan so ya party no ese je biwu a je bitias Yera Chematin yedana se osuma obeson party no party ni ho adwumane bia emom yedana se so wason party no efiri 1992 eba party for penny for bebre enya prepare se ka o metima di party nanim nanka nyakopon bo na Ghana for so yoma na moye yoma duma abe o mampani nso so e de wiase tie no na me akwan nye nipa akwan Observe way a church for penny de ma NPP amanyukuno Justin Kodia Frimpon lawyer and yetine kanina Yera Alanco Jotre Matiefra wo free MPP amanyukuno mu na enra wodi party nanim wodi party nim pedimfo anim yes ansem twefo nhyiemi no amana nso no achi wode soso se no kra se Yera Alanco Jotre Matiefra na wo party nim na ye campaign upper president de MPP amanyukuno mu no yenya ministers binom yenya deputy ministers binom yenya abemum pedimfo pia wo eyi wo manim so mo ta na chi a na mo no ekoba chi no mayimo campaign ya ade pedimfo nyina MPP amanyuko ne ekesi ni people se omumu bia ni wono mo a odi Yera Alanco Jotre Matiefra ene no every party nim deputy finance minister mami Brown se asare otena party nim kwa prior so MP OPK wotena party nim Collins Osu Amankwa mensia no former MP wotena party nim mami party mama party ofe patri wono so tena party nim Katrina Feku wo mu nyina tena party nim enti enye no kreda
se omo a omo di yewura Alan Kojo Chiremate achie ene ne ye campaign nyina no omo so mu di dachi ene na free party nim yewura Justin Kodua Frimpong Achenso aka se ono netitafo ye hunro mo e party mu ene so ye party pay before so de ye hu bibisa e se na o show mo na o di dachi e ba obonto ana na ye wa abanso afo ebi ye ministers ebi ye CEOs ebi kwa cabinet members na mo di dachi mo dodo ana ni mo so say brebe and aban na say party no kwa fro bi e ka che ne say janechi di ana say urunra ne ka che ne say adwuma e kra no e beje afiri nsem really sense e to so bi Observant to where a general secretary, the man Pipi Amanyu couldn't yet in Canada, national chairman, Yera Steven a Yensun Tim Sosono, and the Kakras or so, no crowd in a brabo, and one Pipi Amanyu couldn't be fato home, say, or per se, or bear national chairman, dear man Pipi Amanyu couldn't, and yen ne cra, or per so bear national chairman, and yen ne. Hey, no se sabre no kra ne no ya ba ya na ke so ya brantie mu jamono na so pre ye no mfie aduonu ba ko 21 years echi ansa na party no e de sa dubere no e ma no ne odi ntere nwanwa sala nchemate wako ba ko party mi nko bia de ya ye brome nkrofo sa de ye no antema e frɛ sa shemi ntomati na poso efri general secretary ho na de okan bia so no ana ye nyina officers no party ma ye twa Ghana ho be hye nyina no nyina ye support no ade di ejuma so wo ka eku no ho na ye di juma bia e kata oso wo ka ho bi na wo fi dia wo twa ho dia let us all get this one clear. The moment we make us the 2 minutes and one say a cobia umwa and yadia dear open corner the dia it took me 21 years to win finally and become the national chairman. I was going to weigh a national chairman, the man Pipi Amanyu Yera Steven a Yensu in Tim and not yet in Kenen Watchley and a mame Katrina Blima Afeku ya we in a nim year campaign the my Yera Lanchra Matin woko trebetring na one in one and na echo a do baby Casamafo and the Mayera Alan Kojo Matin campaign na Chesena is in aso as a former me Katrina Feku Kasai so no one Pipi Amanyu Unitum Mfuruma woni obi akine ne nko babia wotena party nim na ma ye adwumaden I'm say motive the national organizer ho Yera Nanabi say ye bu bebre ana ye kasa ebontoa ema Yera Alan Kojo Chiremate ya ba ha ye wa ha ena ye tai osunko broko amanyukuo no achi it ye dia hoden ni minyam eba press conference ya say to give the testimony say the party is supreme taho brasimwa say opening trotro for JFK kaye no say sia no party be adu enye atamdidie ena enye wonka ho ye wo ba bia say ye ka ye ho ebom na ye message no ekofom say the party is supreme. Observant way a man Katrina Blima Afeku Oma no mo ton Yera Alan Kojo Chiremate and ran no one Pipi Amanyu Kunumo na Okaho pa and watch say Omo ni chin in Kobebi Omo Tna party nim no my Jumaden Sebena Amanyu Kunu by the front into my papa Ede Efra. Nabza for Ning name no Yera Alan Kojo Chiremate so any enuanimans and cheffer one credit komo Emma and Sembia na chesa manfo akekadia to no so le tirimu ye ne de na chese eduru ba bia bibia ne me come kosem no wo kire se sa subne ban na ewo NPP amanyuku no no eka ho bi na obi te se eye Paula Wintami afoko nom kwabena je Japan a na party no doma to abayi wo nom so bonkuta di bre wo party nim sa wo timi wakami ya na wo mo anse ne deche anka ho asem a na so mo de free amanyuku nom na ose ehadwene Yera Alan Chiremate
Afoko, elected officers of the party, chairman and general secretary of a democratic party. Ekwaye fa so yeyi o ma asababa. Ekwaye fa so a ude nya time na fremu na hwe charges e de bo. Tie, the America che on say normal akoso wo party no a enye no. Accumulated over time. Party na say enye no empefu nipa na enya kokudo nkantira. Normal akoso wo party no obi anyim say enye nipa kakra bi a wo mo no yi na omo wi na sycophancy kaho na nkofo ye saade come me kanya za nkofo ni but I am not afraid to say obi a elected chairman of a party, elected general secretary of a party, charges say the ball omo say nesoma ko say ana go counter to the and omo take it. I don't want us to get into that, but me must some na make but now you make up on imagine that why they ask about me time saying me national officer I'm said you say party penny there to be a party penny for people are just talking be a party penny for asamaba almost in konyaka me na me be jina na me ka there. Abzafo we ayeyera Alan Kojo Chiramateni yetene kanenu ache no de soso se ono na brabo ono na de ne ho aba for de amenne MPP amanyuku mampani na nado dan kwaku do se party ne mo yedin sa asundua ba party ne mo emenne wo bu oman no a ne nyina gina ono na for de a ode ne ho boye entina ma omo edaso akuta asundua mu party ne mo no amiso ni mo mu ntina amiso eni wo mu ko mo nkasa political suicide nipa mienu nipa 70 mo koto aba ma prayer for 3 years afi finally e koto aba no aka nipa mienu ni ese mo ko run off me meaning say the na party no atete at that time le gone just say ye twen say the party no begu na aka ye no mienu me na me ka say party no begu die we me nua panyin ti bi da me mu ano no nko. It was supreme political sacrifice. Great. Na obi ka say me de me ho aba for the no obi ka say suicide say so no ara that me no me ho if say it was to preserve the unity of the party. Yera Alan Kojo Chiramati amana nso anu akire no de soso se ono no de so wote we wone mampani na nado dan kwaku fodo ni asembia ni wo montam problem bia ni ho omo da so ate fine di nkomo a ono na namontu a wotutu anyina no wone mampani akufodo di hu nkomo ansana wababonti aba besi bibia kire Ghana fo na se man contest akufodo ade and then there is some contest until no na ye mo say my contest Akufo-Addo in the subsequent primaries in and the money di ayide aden so any candidate and nanka enu so nya entitlement identina in a democratic party yakọ first one me say party ni be good here na boa na Akufo-Addo me ye campaign ma no say obi a and then nkofo na ma omo kai who be Akufo-Addo na president or no be catch me any problem o sa na nkofo me any problem bia ono aso ni me ba resign from government ebo na mani Abzafo yera Alan Kojo Chiramati anu akire no de so we kra de insabjefo na ebusa no se wate se ne party anu owo mu asese wo se wa free mu chairman o wa santimemo e de krata aba bonte so no Alan Chiramati ne posters ne mfuni ne pictures ne bibia wo party office bia mo e wa santimemo no wo mo wanwai entity enkoto ntwere baabi wate sa asem no na e no che se wuntumi ana na ye se eja wuntumi na etusa na mo no e no se chairman wuntumi de won kanehwe one kind of way and you be catching one say one kind debi on the son and sa and then ba MPP amanyukumo and then a call bosomche ma ne kodi chamaya wonamua menne wode ababedi Ashanti regional chairman one kind debi want to me one I didn't buy party want to me one I didn't buy party mom say na want to me what ye dey do kan nyina no so we be done as Alan Chiramati so done as me na me son is at the bar party no but who is want to me say want to me me and I'm in the party. Now, I'm painting I'm in the party. Or a businessman, small time businessman. 2005. They cook Kumasi. Robert who make a chair. No, maybe in this year. But I saw almost for too long. I said, I not want to be in Jano or maybe dictating. One day approaching me say, one yes, and Kobe politics were Ghana. Then one more share the way I may my politics, you know. Enemy sema maker any menu ade hunu dia se am pasa me se meko a contest for MPP sadia obedi machi na first na me say bia aso di agro afa mi du kwase no aba
Onu afrem no aye na muza o serious. So that time ready. The same thing me you. Na me I say mrantia o mu work courage ni ade no. Me hu so is me na me show nsa. E de no call. The business of constituency, Bosomchi constituency. O say one no free. Me show nsa me ka say enya ni chairman. Observe to way ayera Alan Kojo Chiramatin some de two jana nina muno Mobeka Papa Kwame na Battles and maybe a chemo Mampenida da Jonah Jacum dear Woku for another Paba Santiapiga in a second crown Sabansa boy and a pencil na or your swafa not sure my gun your fist and bambo huns and some so meche interior minister Yan Papa Kwame na Battles so no edit to just say Alan Kojo Chiramatin fra wo free MPP amanyukuno na brabo politismo abawie. How did you take that? I felt sorry for him. He's taking the worst decision he can ever take in his political life. What do you say? He's a politician. This is the end for him. Change. But we have processes within the party for dealing with unfair treatment. And every party, every human institution, you have all these little skirmishes. And when they come, they are dealt with according to the process which have been laid out. We won't allow it to happen to this. I was off on 2 way. I am Papa Kwame na Batelsa. Eye emrebi etwemu no ye swafo no sure my Ghana ye fisem bambo ho nsensem so na ye tene kan ni nyina yira Alan Kojo Chiremate ye jaji se de no na ne nam ho apaso ne MPP amanyuku no na no ordina no etumu bie no na national organizer edema ehejo bojo eyezu eyeza ide bi keke ndisi amanyuku no yira Joseph Yamin so no de atuga se ye papa Alan Kojo Chiremate ni problems ne how na tete ne tepo ya wonamu sese kese na man ye nyina papa kofo a watwe ne de be no twe abrantie wode ne ko America akoye ambassador esa so de no bo mai mu be ne minister trade the presidential special initiative nyina ka ne ho pi no so twe Alan Chiremate be no a ene kofa sa problems yi de ama ira Alan Kojo Chiremate no se kofo anya de fi se kofo antimi entwa ntoma nsini yam enyina Alan Chiremate achi dendenden etise ne mampedi na nado dan kwakufo de watwa ntoma de asini yam de ta eye baumi achi no wo se no ene ade a aha Alan Chiremate pa ma men kasa as somebody my politics me speak as somebody me name security honsam let me speak as a person, a Ghanaian. Alan Chiremate's resignation, I am surprised to say Alan Chiremate has waited all this time and sana who say Namanyukuno and Yukua was a watinum. That is my biggest surprise at this moment because from the days Oman Penyuku 4 year Alan Chiremate a minister and or yeah threat to Nanado Danko Kufuor and then Kofu. And interestingly, President Kufuor never helped Alan Chiremate. Oman Penyuku come Alan Chiremate problems are when because Alan Chiremate and your problems are when because of a dobia na Oman Penyuku woman. Abzafo yera Joseph Yamin national organizer the men this amanyuku no so ne defa yera Alan Kojo Chiremate ne ye koso e na bra bom na amanyosem mo chese na o chese mampeni da kofo ka ho bi na o ma ba bedu ba bi a wono ma edroi abzafo ye free papa nsem no ho ne mfam nkonsem fofrom ye dem okomra smege fiem entiti ababeto so perform nsem chefa pono so chese September bosu ye we ne de toso aduasa odonfo ya domo a ene Commonwealth Parliamentary Conference e be koso Ghana members here way and your toso edusia insia na openi sero kwabna insia oko Ghana mrasbe gefiemu a wo clark e wo ho na odi eye mrasbe dwane nyina nim e sansem echechiremu sa eye Commonwealth Parliamentary Conference na e baso no ade kromo be ye niam on be tutu wana morning ade ochechiremu say de kire yen. The conference will take place from 30th September to 6th October 2023. That means starting this weekend at the Accra International Conference Center. Under the theme
the Commonwealth Charter 10 years on, values and principles for Parliament to uphold. Now, the conference is aimed at fostering dialogue and cooperation among member countries to address pressing global challenges within the context of common values. Abzafo we ayo pani Cyril Kwabena ensia okomra sebejesie mu a wono ene ye Clark krachi ya wo honum na ochichi nsemu kakra ede a kire no ene da kwan se sa komo wo fama mayi nyina mra sebejafo no be hye o mayi mu a omo ade o mani be kire menhia himfie na ewura soso no womo abane naso na chese womo ene na ba be di benu komo kakra abzafo ye ni di sa na montu bi echi de be fra to bia ne yemfa enkamemo ye de mo eko eye municipal na openia wono ene ye municipal disease control officer yera nana akwasi opiamensa na de futu koma Ghana ma de hie nyina se koba se bi o man no ye suesu adwene ye keka adwena bom ye tutu ana mo bia entena ba bi mfa won san hye o de mere famu ntwitwi woni se penimbo ne bia woyin from bone wo VIP bus mu se me de memfa ho ye nyina emfa ye ho nyima jimjene no man ne ye ya eyema ye nyina nana akwasi opiamensa so municipal disease control officer Nensem Enie. Tiwiase bibia timeto. Na da de no soto wonu. Ze so to ha na odwene. Odwene kwa ochi, odwene kwa wani. Se metiwiase krase bibi se isi ade ne. Sa adwene ni nya ya se ne yen kan ye homo. Na se so ameman. Yen sa se yen tete ye. Ya hihie timi kwankwa hihie timi ba. Yare timi ba. Bibia mfata bia a nipa mpe bia timi ba so ko basa de ne enti ehia se ye adwene ye ho ne aye hyehyɛ ya se bibi to ɔman no a adien ene esu ebetimi aye ansa kora na aban mpo dina ebu a nipa kakra ya no se ne ye de hyehyɛ kakra ne ntitiye ma wo mo na wo mahunu ye ehia se wo hɔ atam bia se ɔbɔ ho so enyo adwene se obi ba be bibia ma wo de bia se odwe so no makura wo fi so ti megene se wo ha entontom ba